wang laipu henga subscribers noman moilan de nama Islam chaidam nang hayanga hadaba video ane channel kaya ponaya ngaolan lo chaidam nang the new to mana singa ane chaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan adam hakaya penang Newland district mangobu nihoko jingme hongya temporary accident na myangbu me Konyak na haja libu ngalan chaibu idam nang nihoko jing HGB ya ibu hisab me hadaw na ha iman jing kara nong me ngopu se yangi Hongya tukan de lai bulam me yong speed me baibu tamber dada accident na meng bu me ido sayang hakke sport me libu ngaolan chadam nang hado accident na meng bu dada driver asam kada saidul reman semin bu ngonang se inang sa iya police yak mong me ngonang ane hado accident me libu deman konyang na ha longwawa sa ching kada se inang lai bulan tuman eo libu ba ane inok nok sakar lanjing ne yopu me ilak pe jama Aneo mong sanglak ngau cha Dimapur Burma game mebu Nagaland Assam yi kyang me epu Sunday baza ao me ngobu yang yen me wang piang nga nadan naha liyang nga taubu ngaolan chairam nang ngaolan chaibu hisap me hadaw libu naha hayang iba imniya hat ngani hamuk yamlak chine hadaw yang yen de laibu se inang hake yang yen mongo wande iba n hoy yesing be mok se hadaw naha ma adaibu se inang noksa karlan ane alaw karlano payang yam wande hat vok ni hai hadaw yang yen memu naha manga daw bungonang jaibu hisap me atam ka de hadaw naha de pus yang yen de yai dampuki ngonang se inang ane naha sang me o setpu ma ko ngonang se inang Polis lano hadaw bakkan de payang investigate ne myang bungalan china hapoi libu naha nyu palane postmortem ma ya na yetam lakse ibu ngalan chaidam nang Nagaland Director General of Police Rupin Sharma kaya tenyi ngani tawai muli trucks hapu yesigama chonbu laktam lakchina teman moilane linglak dusho ngonang se yangki Sithi Kema Circle Sports Meet 2023 me payang Mitialan de ngawande Nagaland TGP kaya ibua teman moilane trucks chiang yemaibu awareness ngaolana pongdam lakwongpong ane hapu ane chonbu lande sajai phapu sahapai hadaw tikok lak yechi Taukai teman moilane hadaba trucks vihok oklak chine yoyoi kanme awareness ngaolan phayang ane anyai ne trucks business lingbu kadarlande check linglak chine ibu ngaolan chaidam nang India Sokari Ministry of Law and Justice lane Manipur High Court me awangba tribal soko hayang Manipur sokolan yome awangba judge ne kolmai chi kapoi liyang ki se ibu ngaolan chaidam nang hadaw nyuyonga nagakada Manipur me bu ngonang se inang Israel and Hamas vihok sabchu me Israel me stak yang ngobu India karlan khoni tokte India de yiyok bu ngalano sokono chaidam nang 14 October ni Union Minister Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizer Dr. Mansukh Mandaviya kaya Nagaland Awangba Medical College Nagaland Institute of Medical Sciences and Research NIMRS epatambu ngalan chaidam nang Hadaba September me ngawante Dr. Mansukh kaya ibua hadaw Medical College me dawai muli chiang saha singlak yeji hapoi Nagaland me ngopu takai tianlan chingne research yalak college chang onang se yangki Teman Nagaland Chief Minister Neferio hadaw ba September me Nagaland me awangpa Medical College ep okpude mongmaibu ane Prime Minister of India de hadaw ba college linglak chine chamhai pongbu phapude menyong phabu ngaolan idambu moilande chaidam nang Directorate of Sainik Welfare and Resettlement hayang welfare of ex-servicemen Nagaland kaya Nagaland mebu Army alanglan or retired ex-servicemen lan hayang iman noksalan chine medical support phalak chine iangopuki Tuman Konyak Army alanglan or ex-servicemen community lande ambulance phabu ngaolan chadam nang October 14 ni Nagaland Civil Secretariat Complex Kohima me Jambu ngowande Home Commissioner Nagaland Abhijit Sinha IAS kaya hadaw ambulance ex-serviceman Ligmon District President Sri Kahtoknyu Konyak ex-serviceman de phabu ngaolan moilan de chaidam nang Tenyibu Kahtoknyu Ngaolan halan masonang laibu moilan de menyong panang